Assalamu alaikum, hürmetlik görermenler. Qadam TV telekanalının aziz muxlisleri. Muşu vaqtınla xeyirlik bolsun. Üzanlağı məlum, Qadam TV telekanalı, Almut şəhərlik Uyğur Etno-Mədəniyyət Mərkəzi və Almut şəhərlik Jigit Başları İttifaqı Cəmiyyətlik Birləşməsi həmkarlıqda yaş qələm sahibləri Varis Ədəbi İcadi Birləşməsinin qatnışışı bilən Qazaxstan Cumhuriyetinin 30 yıllığı dair Mening Vətənim Qazaxstan namlıq festivalini ötkəzgən idi. Bugün mana festivalini yakınlaş günü. Aldı bilən həmіңlarni Qazaxstan Cumhuriyeti müstəqilliyinin 30 yıllığı bilən qutluk bolsun deməkçimiz. Altın gün asmanı, altından dalası, yerlikten dastanı, yelimi qaraşı. Yeşildin yerdegen dankımız şıktı oy, namusum vermegen Qazağım maqtı oy. Mening yelim, gülün bulup, yegülümün jırın bulup, tөгілемін елім, туған жерім менің Qazaqстаным. Hürmetlik tamasibullah, endi bugünkü festivalimizden yakını çıkılatıdı. Hazır dəsləbki təbrik sözge, şu festivalini uyuştuğucular namıdan Almut şəhərlik Uyğur Etno-Mədəniyyət Mərkəzinin rəisi Osman Can Aka Obolov bilən Almut şəhərlik Jigit Başları İttifaqı Cəmiyyətlik Birləşməsinin rəisi Abdümecid İmenovlarni təklif qılımız. Qani mərhəmət. Assalamu alaikum, hürmetlik, qadirlik teletomoshabinlar. Assalamu alaikum, hürmetlik, bugünkü Qadam televideniya studiyasының көрермендері. Ben o'ylaymanki, bugun naytı yaxshi xo'shalik kunda bosh qo'shib o'tmaymiz. O xo'shalikning natijasi qasdi desanglar, mana 15 kun, 20 kunning davomida mening vatanim Qozog'istonga arnalgan yosh adabiyot varisniki yozuvchi qatnashchilar bilan bugungi shu festivalniki natijasini chiqarish kuni. Ben o'ylaymanki, mana 15 kun davomida butun xalqimiz hammasi yaxshi davomida ko'rdi. Sizlarniki önürünlerini, sizlarniki yazgan poeziyalarını, yazgan şiirlerini, o hemisi arnalgan bizniki vatanimiz 30 yıllık cumhuriyetlik arnalgan dedi. Bu yerda sizlar hemin hepsini gösterdiler. Halkımızdaki birliklerini, ömürlüklerini, geleceğimizdeki bizniki Kazakistan'daki müstakilne revanşlarını, ikinci bizniki medeniyetimizdeki tekima davamlıştırışlarını sizlar hemsini gösterdiler. Bunun ki mən oylamayken bizdeki teletomoshabinlar hamısı görüp atıdı. Sizlərdə yazğıçılarımızı, sizlərdən biz fəxrlənməyiz. Nəhayət biz xursand sizlər bilan. İkinciden mana varislər mana William nurgun işlərində nurgun oqatlarını qılıb atıdı. Sizlər toğırlıq Alımcan Tilvaldi yaxşı özüneki fikirlərini, çoğun salamlarını etdi. Nimçan özünlərini yaxşı bilirsizlər. Alımcan Tilvaldi nəhayət sizlərə közlüşü geleceği nayet zor dep sizlerle his kıldığına. Şunun için bugünkü festivalden kuma neticesi çıkınma mana. Sizlerdeki muşu kıvatkan işlerindeki emgigi dep his kılmayken. Endi bunun da ki mana hürmetlik teletomoshabinlar bugün bizdeki jigit başlar, hanım kızlar hemisi bir dakika bulup sizlerle mana təbrikə kelib oturuyatdı. Neme için desanglar bizniki ma muş Qazaxdan turayotgan Uyghur xalqi 30 millatning ichida biz jiroqda emas, chetda emas, ashlarda birga bizniki Qozog'istonniki 30 yıllık bolsa, onun uyquma revanşlarına biz hemmimizni qo'l-qo'llab yig'ilishimiz kerak biz Qozog'iston. İkinciden bizniki sizlarda cho'ng bir vazifa, bizniki hozir eng qiyin o'qituvchilarimiz bizniki yosh bolalarimizni kelajagida vatanparvarlik qilishimiz kerak. Vatanparvarlikning eng bir natijasi bolalarımızga ana til o'rgatish eng qiyin joyda shu biz turyapmiz. Shuningga biz shaharlik madan markazi o'zimizniki cho'ng aslirini qo'shyapmiz. Bag'ayalarda mush tashkilotdan biz mang'izyapmiz. İkinciden yan bir etip gittiği yerimiz müspayette paydalanıp her bizniki geleceğimizdeki ballan evrelenki
мұш отаған яскен өзімізге көрәмәләнікі айылғы бағылық оқатылар. Өзіңла яқшы білісілі, азды нұрғын ішілеріміз, нұрғын оқатыларымыз қамлашымызса, біз өзіміздікі бойындығы вәзіплән ат қойымызға, біздің мәктәплерімізге, біздің акиматлаға ондағы болмаш керек. 80-90% біздің келешіміз баланы тәрбиелеш, үйге айылғы бағылық. Айылда біз баланы қанчылық тәрбиелсақ, қанчылық yolunu көсәсәк, қанчылық вәтен пәрвәлі қысақ, біздіңкі келешекте мұшы қаламқала, екінді болған қаламқала бізді болмайды. Балалар нәуірлер біз үйретішіміз керек. Мұшы Қазақстан тұрып алған кез, біз әміміз Акуфкыда біз ясышымыз керек. Жоқта біздің келешіміз болды. Мұна бүгінгі мұшы бүгін болған фестиваль, мен ойламайкен бір мұнақ етқанда үлгі болатыды. Тоғры. Мұныңғыма мұна біздіңкі режиссеріміз келешіміздің емені қуатқан Шавкат Назаров көп рахметімізді етқім келді. Нұрғыншыларының, нұрғын оқатларының қуатыды мұшы телестудияда. Мен мұшыныңғыла өзім мұшы пайдылынып, Шавкат Назаровқа мұшы автор программысыға мен жүргізге бұныңды кема текімі рұғаныштырынға далыныштығынға мен өзімдеке рахметтәшін білдірмәді. Рахмет. Әді бүгін күнде біз бика кәмді оқ. Өзіміздеке түшіліксілерге соғыланы еп келді оқ. Мәді әмәке мұшы аз болсы ма, саз болсын дәміз ғосылайға. Мұшы бірінші башылшы болыш керек. Шының үшін ең біріншіден мұны өзіміздеке шәрлік мәден мәркізінеке үрмәтлік пәқірнемләні тапшырыш үшін біріншіден ашу біздіңкі ассамблея етінің намыден тапшырышқа беретіғанға мұнда ішкен немізіміз ба. Әнді мұны ең біріншісі өзіңла яқшы білсілер біздіңкі шәрлік мәден мәркізі Алматыда шәрлік акиматлар ішлейді, нәхиядекі райоладекі райолық акиматлар ішлейді. Біздің әсәсі ішіміз малы ассамблеядайды, шәһәрдә шуларда біз ішләватмыз, біз оқат қуатмыз. Біздің планларымыз, программамыз ашыланыки көсәткән yol орқыдан маңызатмыз. Ең бірінші біздің қылватқан, маңызатқан, жүргізатқан ішіміз мұшы Қазақстан тұрватқан іші, Қазақстанның конституцияларын заңында мұшыланы епкет барымызна. Мана бүгінгі күнді мұшы қылватқан ішінланы бағалап, біздің ассамблеядан біріншісі благодарственное письмо деді, награждается Шавкат Назаров за организацию и активное участие в проведении телевизионного фестиваля молодых талантов «Менің отаным Казахстан», посвященного 30-летию независимости Республики Казахстан. Руководитель отдела по развитию межэтнических отношений, секретариат Ассамблеи народа Казахстана, Управление общественного развития города Алматы. Балгинбаев Назар Абланович. Рахмет. Ишкинси шундахла благодарственное письмо награждается Рембакеева Надия. Ана сыңныңызды көп рахмет. Мүбарак болсын. Әнді ешкетсе бұл шәрлік мәден мәркізі етінің намыден. Біздің шәһәрімізде шәрлік мәден мәркізілі білі ішлаватыды. Біздіңкі шәрлік, жүмірәтлік жігіт башларының итпақы. Мана бір ярым жыл болды, итпақшылығыны шынуынды ичілғанды бері, мана қойық ханым қызлар, жігіт башлар 8 нақияныке бір өпшілаватымыз. Мана бұватқан ішлама, оқатлама, ашылан нәтижесіма мұшланы арқылық. Әшін үшін азырқы сөз шәрлік жігіт башлар итпақыныке райысы Именов ат Межетхан. Assalamu alaikum, hürmetlik tamашабинlar. Мен сені бүгін чын жүргілі тәбірлеме, мұшы ижат каналыны ичіп, мұштақ шайырланы каналларда Қадам ТВ'ді қылып сөзлеп өткеттіңла, оқып. Біз найты құрсан болдық, Қадам ТВ'ді әмімізлерінің ижатынан біз көріп өттік. Оның кейін YouTube каналларды машындақ әміміз көрдік. Biz Алматы шәһәрінің жігіт башларының итtifaqıdan sizlərə ең тіләйдіңіз ижатыңызға ешқашан қайтмасын, қолыңыздың қалам өшмесін ешқашан, ашу емешам илхан келіп, мұштақ шайырларны езіп өтіңіз. Рахмет. Мәді Алматы шәһәрінің жігіт башларының итtifaqıdan biz sizlərə azıрақ болса ма кішкене соғы тәйлап қойдық.
birisini o'qib beray. Qag'ini Qozog'iston Xalqi Assambleyasi Almutlu shaharlik Uyg'ur etnomadaniyat markazi. Hürmetlik Molotov William. Sizni elimiz Qozog'iston Cumhuriyetining mustaqilligining 30 yillik tantanlik harpisiga arnalgan mening Vətnim Qozog'iston nomli yosh shoirlarning festival ko'rigida faoliyatchanlik ko'rsatganligingizni yuqori baholab, mustaqillik mayrimi bilan samimiy tabriklaymiz. Yosh avlodlar orasida o'z elini so'yib, millatlar aro do'stlik bilan birlikni mustahkamlash yo'lida milliy madaniyatimizni gullantirishda Qadam TV studiyasi bilan birlikda oshirayotgan xizmatinglar tilga olarliq. O'zingizlarga yuklangan jamiyat oldidagi xizmatinglarni obro'y bilan atqurib, teleko'rarmanlarning olqishiga sazovor bo'lyapsizlar. Yoshlarimizni elimizda vatanparvarlik ruhini tarbiyalash yo'lida atqurayotgan xizmatinglarni yuqori baholaymiz. Mustaqillik bayram muborak bo'lsin. Sizga ijodiy utuq, putmas ilhom, zo'r tan sog'lik tilaymiz. Almut shaharlik Uyg'ur etnomadaniyat markazining raisi Osmonjon Obulov. Dilfuza Roziyeva, Qo'ldosh Shamsidinov, Aidam Ahmetova, Shuhrat Uliyev, Mahorat Imirova, Abduljon Aznabaqiyev, Shayram Baratova, Molitjon To'xtaxunov, Gulnaz Saidullayeva, Xurshidam Izimova, Nadiyam Rimbakiyeva, Sabiram Anvarova. Шуны мына безнеке Асям кызымызга ассамблеяның благодарственное письмо шуны оқып берген рұқсат қылсаңлана. Благодарственное письмо награждается Аюб Асия Абдумежит кызы за организацию и активное участие в проведении телевизионного фестиваля молодых талантов «Менің отаным Казахстан», посвященного 30-летию независимости Республики Казахстан. Almut şehri Alatav nahiyesi Hanım Kızlar Kengesi'nin reisi Lokmanova Batıgül edimizge xilme rahmet. Assalamu alaikum studiya mehmanları. Ben muşu yaşlarını çın жүрегімден тәбриклеймін фестивалінің ақыры мана шунчалық яқшы біздің ұлық шайырларымыздың ішлерін давамлаштырып кетедіған яш қызларымыз, оғылlarımız мана біз бұладың пәхірліміз дайым ішқып бұныңдың егіз чоқладың көрінген Алла несіп қылсын сілердің шыңлағы ұқтық тілеймі деніңлар саламет болсын әрқашанда машындақ яқшы nimелерді көрішкен Алла несіп қылсын. Amin, amin. İcadkarlığımız namıdan şu Varız Edebi İcadi Birleşmesi'nin rehberi William Molotov'un teklif kıldı. Assalamu alaikum, kıymetli tamашыбылар. Barçalarını bizim Қазақстан Cumhuriyeti'nin müstakillik algan günü bilen yani 30 yıllık təvəllüdü bilen kızgın samimi şu Varız Edebi İcadi Birleşmesi tarafından təbrikleymen. Қазақстан Cumhuriyetimiz örkünü ösüp güllep yaşına versin. Her bir öyde, her bir ailede hatırcemlik, teşlik sazı, teşlik ahangları anılıp tutsun. Şu festivalini uyuşturan Uygur Almut şehirlik Uygur etnomadaniyat merkezige şundaqla Almut şehirlik jigit başları birligiga biz Varız Edebi İcadi Birleşmesi tarafından minnettarlığımızı bildirimiz. Xalq yo'ldagi her bir işinla ro'naq tapaversin, rivojlanaversin. Şundaqla şu festivalni uyushtirishga ko'p atsagan Qadam TV kanalının ma'muriyati riyosatchi Shavkat aka Nazarovga cho'ng minnatdorlik bildiramiz. Hamda şu festivalga qatnashib bizga o'zining chiroyli naqshlari bilan Nadia madamning boshchiligidagi 153 mektep o'quvchilariga ham minnatdorlik bildiraman. Rahmat. Hürmetlik tamashibullar, hürmetlik studiya mehmonlari, hamashada bir ikki yig'iz gap qistirib ketkim kelyapti. Osmon akam biroz to'xtaldi bu mavzuga. Milliy maktablarning, ya'ni Uyg'ur tilli maktablarning kelajagi yo'q
degan birodarlarimizning qulig'iga oltin sirg'a, mana isbot, mana dalil, mana shu qar ko'zlarimizning hammasi o'tira maktabni ona tilida bitagan. Hozir chetidan yozuvchi, shoir, nana cho'ng oliy bilim dargohlarida dotsent darajalariga yetgan ba, kafedra boshqarayotgan qarindosh qar ko'zlarimiz ba, PhD professor unvonlagan inalarimiz, singillarimiz ba. Mana kelachagi bormikan, yo'qmikan, o'shadan qaysimiz o'zimiz xulosa chiqarib olsak bo'ldi. Hurmatli Varis adabiy ijodiy birlashmasining a'zolari, bizning millatimizning kelachagi, Xudoyim sizlarga uzoq umr, salomatlik bersin. İşinlarda, mayli ilmiy ishda bo'lsin, mayli ijodiyatda bo'lsin, yuksak cho'qqilardan ko'rinaveringlar. Yigit boshlari, xonim qizlar kengashlari doim sizlar bilan birga, sizlarni qo'llashga tayyor ish qilib, vatan uchun, millat uchun ko'p millatlik Qozog'istonda millatlararo do'stlikni kuchaytirish, siyosiy turaqlikni saqlab qolish uchun bor kuchinglarni selib, yana ijodiy emgak qil deb umid qilamiz sizlarga. Yana qayta aytsak, sizlarni qo'llab-quvvatlashga biz doim tayyor. Yana bir qitim hammanglarning Qozog'iston Jumhuriyati mustaqilligining 30 yilligi bilan qizg'in tabriklaymiz. O'sha sanani chiroyli oilalar bilan, bola chaqa, nevarlar bilan qarshi olishga Xudoyim nasib qilsin. Yana yenib bir yaxshi kunlarda, yaxshi bir bani savab bilan o'sha studiyada bosh qo'shishga Alloh taolo nasib qilsin. Güllar arasında çimende gül, boyumni kürüp kaldım vaydaday. Kızıl güllar arasında çimende gül, boyumni kürüp kaldım vaydaday. Etmeganda bulmaydı çimende gül, ay ben sana köyüp kaldım vaydaday. Etmeganda bulmaydı çimende gül, ay ben sana köyüp kaldım vaydaday. Boylamasang alamay, kuy taratib shoh qo'shiqlar, kuylamasam alamay. Boy taratib davralarda, boylamasang alamay, kuy taratib shoh qo'shiqlar, kuylamasam alamay. Kuygan dillarini yondirib, qiynamasang alamay. Xorazmning lasgisiga o'ynamasang alamay. Xorazmning lasgisiga o'ynamasang alamay.
Assalamu alaikum, hürmetlik görermenler. Qadam TV telekanalının aziz muhlisleri, muшу vaqtыңla xayrlik bolsun. Mana hasbashligicha 2021 yilmi oyoqlashib kelyapti. Demak, har qanday insonning yil davomida qilgan ish faoliyatidan natija chiqaradigan, yakun chiqaradigan payti kelyapti degan so'z. Qat'iy nazar, mayli uddixon bo'lsin, sanoatchi bo'lsin yoki ijodiyat odami bo'lsin, har holda aqsa qarab bir yilda qilgan ishlari haqida o'ylanib, nimaga qo'l yetkazildi, nimaga qo'l yetkazilmadi, qanday maqsad armonni oldiga qo'ygan, shularning qaysi birini qo'lga keltirildi, o'sha haqda o'ylanadigan bir payt. Shu munosabat bilan biz bugun studiyamizga yosh ijodkorlarning Varis adabiy ijodiy birlashmasining vakillarini taklif qildik. Bularma o'ziga tushliq yil davomida. Undaq bo'lsa, dastlabki so'zni shu adabiy ijodiy Varis birlashmasining rahbari William Molotovdan boshlasak, qani William bu yil varischilarning qo'l yetkazgan utuqlari haqida ikki qiz to'xtalib o'tsin. Hammamizga ma'lum, bu yil 2021 yili hech kimga o'ng'ay kelmadi. Bu hammamizga ma'lum, shu bir sabablar bilan shu pandemiya aqsida nurg'un ish rejalarimiz to'xtab qoldi. Ko'pchilikning qatnashishi bilan o'tkazilgan chora-tadbirlar hammasi shundaq bir to'xtash davriga kelib to'xtadi. Har holda qalamdoshlarimiz qalamini tashlamay shu ijod maydonida ijod qilib kelyotdi. Birinchidan biz shu yili Cumhuriyetlik Uyg'ur ovozi gazetimizda, shundaqla Cumhuriyetlik Aziya bugun gazetlarida o'zimizningki betini Varis adabiy ijodiy birlashmasininki a'zolarining asarlaridan tarkib topgan batni barliqqa keltirdik. Albatta buning uchun shu gazet boshqarmasiga, Uyg'ur ovozi ham Aziya bugun gazetining xodimlariga bizning minnatdorligimiz cho'ng. Shunda qilib, hozir turaqliq turda bizning she'rlarimiz, hikoyalarimiz, novella va boshqa dunyolarimiz shu gazetlarimizda yo'riq ko'rib kelyapti. Undan keyin onlayn o'tkazilgan chora-tadbirlarga mumkinchiligimizning boricha qatnashib keldik. Birinchidan Ulug' Aboyning 175 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan konferensiya qatnashdik. Ondan keyin ko'rnaklik olim Alimjon Tilvaldi 60 yoshlik tavalludiga uyushtirilgan konferensiya qatnashdik. Shundaqla boshqa ish-choralarga qatnashib kelyapmiz. Yanıla bizning ijodkorlarning shu Varis adabiy ijodiy birlashmasi a'zolarining kitoblari ham yo'riq ko'di. Qalamdoshimiz Gulnaz Saydulloyevaning Ayol Kulsa nomli kitobi yo'riq ko'di, ko'lamli kitobi. Andan shu yaqinda o'zimning baxt bayrog'i bolalarga bag'ishlangan she'rlar to'plami yo'riq ko'di. Umuman bu yil qanchalik bir umumiy to'plam bo'lib, yakin kitoblar bo'lib, qanchalik kitob chiqardinglar? O'zingizlarga ma'lum, Varis adabiy ijodiy birlashmasi 2017-yili tashkil qilingan. Birinchi tashabbusni, shu birlashmani qurish tashabbusini ko'rnaklik to'nilgan Alimjon aka Tilvaldi shundaq tashabbus ko'tarib, ondan shu bir to'p yoshlarning beshi qo'shilib, tam shu kamgichan qizg'in jiddiy faoliyat ilib kelyapmiz. 4 yil ichida azdı to'la ko'zga ko'rinarlik biroz ish choralarni qildik. Endi ularning hammasini atab o'tmasammi, bu yerda bizningki birinchi uftug'imiz shu 23 muallifning she'rlaridan tashkil qilingan Arzu buloqlari nomli to'plam yo'riq ko'di, ham keng tartildi. Bu to'plamning yo'riq ko'rishiga
Canan Cumhuriyet Uyghur Medeniyet Merkezi yenideki Canan Hanım Kızla Kengişi. Fondunun hamil kılışı bilen Arzu Bulakları namlıq toplam yörgüdü. Onundan bölek özümüzün varis azalarının ki 10'a yakın kitapları neşir kılındı. Hazır mı endi bu kitapların hemsini atmaya ötünsem mi? Hazır her kim muhalifler özleri atap ötüdü deyme. Kandak emgekleri yörgüdü. Hazırkı vakitte mi varis edebi icadi birleşmesi kızgın faaliyet üstüde iş elip kelyapmiz. Elbette şu pandemiya meselesi bağlıq biraz işlerimiz toxtusumu gelecekte texmi kızgın faaliyet ipmağımız, pahalı faaliyet ipmağımız degen işençimiz çoğun. Ya durus, rahmet. Her halde bir tarafta orası bunu pandemiya deyimiz, o ende bunu sanayetçi karxançılığa biraz ışığı tosalgısın. Minacı olsa bu icadiyat adamlar için eksinci yaxşı oldum ki deyim. Öyde oturup keşke icat kıldığın atası yaxşı fırsatlı oldum ki deyim. Herhalde şu sizlerinin birleşme, varisi birleşmesi kurulğuna bir 3-4 yıl boğan bolsunma, xeyli bir közgü körnegilik, haq itiraf qıgıdek, sizlerinin haq tonuğudek eserlerini vücutqa çıqadınlar. Onundan yana bir etip ketadigan narsa mana şu bugün xuloslagan bizniki mana festival Qozog'iston Cumhuriyeti mustaqilligining 30 yıllığı bag'ishlab o'tkazgan sizlarning bevosita qatnashinglar bilan o'tgan festival ma şu 21-yilning bir yakuni deb qarasak bo'ldi deyman. Şu festival ma sizlarga bir ma'lum darajada albatta o'z ta'sirini ko'rsatdi. Sizlarning olgan ta'sirotlaringlar qanday bo'ldi? Bu bir o'ziga tushliq bir javobgarlikni talab qiladigan chora-tadbir endi. Shunaqa tayyorlik mavsum jarayoni qanday bo'ldi sizlarda? Qanday ta'sirotlarni oldinglar? O'sha haqida ikki qiz anglab ketsak. Qani rahmat xalqchilar. Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. Albatta bu Qadam telekanali bilan birlikda Almut shaharlik Uyg'ur madaniyat markazining hamkorligida shunday bizni qo'llab-quvvatlab, bizning o'zimizning ijodiyatini butkul Qozog'istonlik Uyg'urlar bo'lsin, shularga yetkazishga yaxshi shart-sharoit yaratildi. Albatta biz o'ylab qoldik, har qanday she'rlarimizning bundan keyin video versiyasini chiqarsak, tam o'zimizning o'qirmanlarimizni, muxlislarimizni yaxshi tapimiz deb o'ylaymiz. Chunki bugungi zaman sana bakmasa sen zaman bak degan gap bor. Bugungilikda zamonning talabi mushu bo'layotgandan keyin butkul dunyo yuzi to'r bilan bog'liq bo'layotganki, televideniya bilan bog'liq bo'layotganki, bizmi o'zimizning ijodiyatini zamonga loyiqlashtirishga yaxshi bir fursat deb o'ylaymiz. Bu boshlanchisi deb qabul qildik deb o'ylaymiz buni. Endi yana bir etib ketadigan narsa pandemiya to'g'risida, pandemiyaning bir yaxshi tarafi bo'lsa-mi, bir yomon tarafi bo'lsa-mi, bir yaxshi tarafi bo'ldi deb o'ylayman. Chunki biz shu vaqtda bizning qo'llab-quvvatlagan shu varis ijodiy birlashmasini qo'llab-quvvatlagan aklarimizdan biri Alimjon aka Tilvoldi. Shu vaqtda, shu pandemiya vaqtida bizga 3 kunlik yangicha she'rning yangicha yezilish usuli, buni dunyo yuzidagi shoir yozuvchilar qanday yezyapti, mana shu uslubdagi bir she'rni yopiq modernizm deb qo'yamiz. Shu to'g'risidagi she'rda biz master klass o'tkazgan. Xudoga ming qat shukr, men bugungilikda faqat shuningga boshlab kirib ketdim bo'ldi. Kelajakda 2022-yilga rejalab qo'ydim. Kelajakda mush yangi uslubda yozilgan she'rlarimni bir to'plam qilib chiqish. Barakalloh. Mana bir xo'sh. Qani ta'sirotlaringlar? Albatta, bu festivalning o'tish davomida hem festivalga tayyorlik qilish davomida varis ijodiy birlashmasi bir hayajon ilkida bo'ldi desa xatolashmayman. Barchamiz qandaqdir bir bugun sening navbating, sening navbating deb shunday hafta bo'lib oldik-da, shuning bilan she'rlarimizni tayyorlab shu studiyaga kelib tushirilim bo'ldi. Bu bizga bir cho'ng bizga qo'llab-quvvatlash. Bayqi bizning Cumhuriyetlik Almut shaharlik madaniyat markazining ham Qadam TV televideniyasining bizga bo'lgan bir hurmati ham
bizge болған bir qo'llab-quvvatlashi, g'amxo'rligi deb tushundik. Biz o'zimiz namimizdan cho'ng rahmatimizni bildiramiz. Hem bundan keyin ham shundaq naq maydonlar ham tushirumlar bo'lib turdi deb ishonamiz. Varis ijodiy birlashmasi albatta biz har doim hamkorlashishga tayyor. Endi Yan Shavkat akam deb o'tirdi, tayyorlik qandaq bo'ldi, sizlarning ta'siratinglar deb. Ta'sirat faqat ijobiy. Chunki mo'lchan deb ketdi, hozir zamon talabi shu, kitob o'qishdan qolib qoldi hozir yosh avlod. Bu endi haqiqatan shu to'g'riga boshcha kirib ketishining natijasi. Endi uningsiz hozir mumkin emas. Shuning uchun bu bir bizga yaratgan cho'ng bir fursat bo'ldi. Ta'sirotimiz umuman ijobiy ham chatdan o'qirmanlarimiz, muxlislarimizning intayin ko'p fikrlarini angladik. Shuningdan biz bek rozi ham xushal. Xo'sh, qo'shimchalar bormi? Bugungi kunda biz faqat Uyg'ur adabiyotida emas, balki dunyo adabiyotining hammasida o'sha o'qirmanlarni yo'qotmoqchi, yo'qotish ustida. Sababi uning bizning ijtimoiy to'rlar, telefon va boshqa sababchi ekanligi aniq. Biroq men o'sha Qozog'istondagi Uyg'ur adabiyoti haqida gap qiladigan bo'lsam, oxirgi qitim o'sha Eminjon To'xtiyorov, Tilman Nuraxonov, Shavkat aka Nazarov, Gulbahram Xo'shayeva hadlarimiz, aqlarimizdan keyin yoshlar chiqmadi desam xatolashmayman. Mana shuningdan keyingi bo'shliqni to'ldirib, William aka Moltov boshliq bugungi kunda yig'ilib o'tirgan 20-30 nafar qiz yigitlar o'sha Qozog'iston Uyg'ur adabiyotining shakllanishiga bizning oldimizda kelgan cho'ng aka hadlarimiz Siyasamadi bo'lsin va yoki Savchan Mamatqulov bo'lsin, shu aka hadlarimizning izini besishga jur'atlik bilan naq maydonga kelib, shunday she'rlarni yaratishi u bir botirlik deb bizning Alimjon aka Tilval doim aytib o'tirdi. Shunga men qo'shilma, mayli qandaqli bo'lsin, shu gez batlar chiqayotgan she'rlarni o'qib, internetga she'rlarni o'qib, Saybiram Anvarvani, shunday novel hikoyalarni o'qib Gulnaz Saydullaevani tanmaydigan o'qirman yo'q deb o'ylayman. Mana bu qitimqi Qadam TV bizga cho'ng bir fursatni berib o'tirdi. Shu qizlarni, hadlarimizni, aqlarimizni ko'mganlar televideniya orqali ko'rib, texmo boshqa bir qabul qilish mumkinchiligiga ega bo'ldi deb o'ylayman. Bizning o'sha she'rlarimizni video tushirishga Farhod Tayyipov, Sulaymon Aydarov o'xshash yaxshi inlarimiz bor. Ulardagi diksiya, mana Zulfiya Tiyeva degan qizimizning diksiyasi shunday yaxshi. Mana shularni video versiya qilib chiqarsak, audio qilib chiqarsak degan maqsadlar bo'lgan. Onunga mablag' sababidan biz alamagandik mumkin. Mushu ishlarni yanama texnik rivojlantirishga Qadam TV yordamlashsa va boshqa akadlarimiz mablag' yordamlashsa, faqat Qozog'istonda emas, jiroq va yaqin chet eldagi Uyg'ur qarindoshlarning hammasiga yetkazaymiz degan o'yda. Yana bir o'tadigan yer Mushu varsda bizde faqat shoir yozuvchilar emas, tanqidchi adabiyotchilarimiz bor. Shoira Madabaratova va men adabiyot sohasi bo'yicha. Kelajakda mushu bizning shoir yozuvchilarimizning asarlarini tahlil qilib, ularning asarlarni gazet betida bo'lsin va boshqa chat ellarda bo'lsin tanishtirish maqsadimiz bor. Uni kelajak ko'rsatadi deb o'ylayman. Fursatdan foydalanib, mushu barliq ijodkorlarga birinchidan samimiylik uchun rahmat aytqim keldi. Bizning aramizda hech qanday bir Xudoga shukri ishki ziddiyat yo'q. Mushundaq ziddiyat bo'lmasin, faqat samimiylik bilan bir-birimizga yo'l ko'rsatib, cho'nglar, kichiklar cho'nglarni hurmatlab, yanamo tirishsak, ko'p narsa qo'l uchimiz yetadi deb o'ylayman. Bu shu kamicha bizni qo'llab kelayotgan Cumhuriyetlik madaniyat markazi bo'lsin, Almut shaharlik madaniyat markazi bo'lsin, mana shu g'amxo'rchilarga bugun Qadam TV qo'shilib o'tirdi. Ularning hammasiga rahmat aytqim keldi. Sababi bizning maqsadimiz bir. U bo'lsa-mu xalqimizning, tilimizning, madaniyatimizning, ma'rifatimizning shakllantirish, ya'ni u milliyligimiz, uyg'urligimizni saqlab qolish. Shuning uchun bu so'zlarning hammasi biz o'xshash o'tagan odamlardan emas, har bir uyg'ur ayilsida bo'lishi kerak. O'zining ayilsini, o'zining tilini, o'zining adabiyotini siylagan, hurmat qilgan odam boshqalarni hurmatlaydi deb o'ylayman. Ham uningga cho'nqur ishinaman. Shuning uchun eng avvali mushu bizning adabiyotni o'qiydigan bolalarimiz bo'lsin. Ma'rifni birinchi o'rin qo'yib, bolalarimizni milliy maktabga berishimiz kerak. Sababi bizning yozgan asarlarimizni o'qiydiganmi odamlar kerak deb o'ylayman. Shu mening o'yim. Rahmat. Rahmat, Noyib durust fikr. Qani, Xurjidam?
Assalamu alaikum, hürmetlik tele tamашыбынлар. Мен Вильям ака Молтның сөзіге біраз қошқым келді. Мен өзім шәхсән өзім ижадкар журналының мәсул катыбы ретінде. Біздің мұшы 2016 жылдан башлап бұл журнал біздің нәшір қылынатыды. Оны həмаңлағы мәлім, оныңки баш мұхаррири, тонылған журналист Атамыра нәшіратының ұйғыр бөлімінің башлығы Малик ака Мәхәмдинов. Идеяны ташлаған Ахметжан ака Срапилов, тонылған шайыр, yazғычы, әмімізге мәлім яқмы журналист, біраз жылла бойы ұйғыр авазыды шілген. Біз мана мұшы та 2016 жылдан башлап, журнал нәшір қылғандан башлап, бізді Ахметжан акамның идеясы білән, бұла дейті, сіләнің варыс әдәби ижади бірлешіміз құрылды. Біз мұшыланы еңі құрылғашқа көплеген халық тех тонмы дейсіләні білмейді. Шының үшін біз еңі ісімла деген рубрикін беріп, біз чәттін башлап тоныштырып маңсақ деген идеяны ташлығанды. Бұны баш мұхарыр қолап қуаттап, біз та 2016 жылдан бүгінгі күнгіче варыс әдәби ижади бірлешіміз әзаларының барлығының әсерлерін йортып кеватмыз. Нәзми болсын, нәсри болсын, әсерлер әмісі йорық кеватыды бізде. Әнде бұл оқырмаларымыз тәріпідің барлығының ижадиеті жұқыр бақалақ ерішті десем болды. Әмісі сөйіп оқып, әтті маған қавалышып сорап ағалам болды электронлық вариантларыншы. Шының үшін мен ойлаймын, біз келечекті му яны бұлдың чықырмыз бұланың әсерлеріне, біздің әзаланың әмісінің әсерлеріне. Шындақла біздің кему журналының әң асасы вәзіпсі шу ұйғыр милли әдебиятымыздың сақлап келеш, шындақла оны халық тонытыш, ана тіліміздің сақлап келеш, шындақла халық ішіді тонылмай қаған, өз вақтыды бесіліп қаған әсерланым йорық чықырыш болып есап болды. Шындақла еңі ісімланы, мен атап өттім, еңідің қолы қалам тәуіртіп кеватқан яшыларымыздың халық кәң түрі тонтыш болып есап болды. Шының үшін қыметлік варыс әдәби ижады бірләшіміздің әзалары, яны му давамлық әсерлеріңлан күтіміз, нәшір қылмыз, ижадкар журналы әр дайым сіләні қолап қатылайды. Рахмет. Яқшы пікір. Қане? Ассаламу алейкум, hürmetlik телетамашбылар, һәм бүгінгі мұшы көрсішінеке қатнашқычылары. Алдымызда етіп өткеткен атықланың сөзіне толықтырып кетішін өзім дұрыс көдім. Биятке варыс ижади бірләшіміздегі әзаларының аралашмайдыған ері жоқ. Пәкәтлі қолды қалам емес, қолдың кәшкіше әрқандақ жәмиятлік ішлады болсын, башқы сағалады болсын, өзінеке үлішінің қошып кеватыды. О болсын мен өзінің халықтың алдыдеки һәм бір пәрзентлік борчы деп ойлаймын. Шәхсән четеден атап кетсем, Хуршидам, Изимова, Махрат едем, Эмировалы кітап журналдан чықырыш мәтбуат әхбарат васиетлерді өздерінің қызметini қылып, мұшындақ өздерінің үлішін қошып кеватыды. Мәйді бір нәтчіміз мәктепті ұстаз, педагог. Ондан башқа еқінарда манам қолдаш ініміз чоң бір көлемлік бір дүния yüzüге тонылғандақ болмаса ма, бірақ өзіміздің арысы да кинорымызны бар дайдығандек бір дәрежеге әкілдіған өзінің бір фильмға өз үлішін қошып, сценарияға аралашты. Яқшы. Оның бір қошалығымыз. Ондан башқымы бізнеке әбәке жәмиятлік ішладыма өзінің палиатчылығын көрсіп атқан бұрын қатарымыз әмісі ба. Ондан кейін мені яны бір етіп кетірген нәрсе, әбәке бізнеке өзіміздің ана тылық гез журналдылы әмәс, биыл болсыма, биыл Қазақстан Жұмриетінеге 30 жылық, мұстақилігін 30 жылық арыпсы да, қазақ халқынеке бір қара чаңғырағы болған қазақ әдебиеті гезді да, мәқсіз бір бәтім варыс үшін ажытып бәйген. Мана уже ішкі сағыны өзі yorық көде, Құдайым ұрса келечекті ма, әшу қазақ әдебиеті гезді ма, бізнеке тұрақлық өзіміздеке материалдар бесілдіп үміт қылымен. Ондан башқа біз Қазақстан Жазушылар иттифақы деке білән həmkarlıqda bir işlerini düzəp qoyduq. Жұқыр етіп өткен едік пандемия bağlışlıq өткіземді. Құдайым ұрса оны онлайн ретіде өткізішке күш шығырып атымыз. Ондан башқа әр нәрсі болған декен, бұл дүниямыз мәңгілік болмаған. Шу нәрсіні өлік раз болма, тірек беймайды дейді ғой. Шуңлашқа бізнеке биыл болсыма ұтқынымыздың, ұтылғынымыздың болды. Ол болсыма біздің қаламшымыз, арымыздың Мухиддин Розақұнов деген қаламшымыздың айылып қалдық. Onun kalemmişimizma, özü şiir yazmışıma, hikaye yazmışıma, Uyghur Nahiyadaki birden bir gezdirimizin biri İli Vadisi de
Мушу Варыс әдәби иҗади берләшмәсенеке әгъзаларыныкы шигырьләрне, хикаяләрне тураклык бесип турышка өзенең аз вакыт ичидә булсымы берип үлешне кошты. Менә әйтәдегем мушу. Рахмәт, рахмәт. Ассаламу алейкум. Мен Ақпарат журналының жауапкер катыбы. Варыс яш ижадкарлар топуга кошулгандан буян Ақпарат журналында Варысхланың шеирлери дайым yoruk көрүп турду. Бил яны кайталап этишке болмас энди 2 жылдек биз пакат тор бетидила чыгып атмыз. Алла буйрса, кагаз бетиде чыкканда Варысхла биздин бетти болду. Энди Кадам ТВ'да Варысхланы коллап кубатлап, Казакстан Жумурiyetining 30 жылыгы бегишланган бу фестивальга бизни чакырып, биздин һәр биримизнең хаят иҗадияти һәм хаяты тогырлык кыскыча көпчүлүккө тооныштыгыныга рахматыбызды айтабыз. Кадам ТВ'ден чыккандан бизни көрсөткөндөн кийин һәр яктан телефонла тәбрикләр, өзүмүзгенең түшкән ашу видеоларыбызны кайталап өзүмүзгө әвитишләр болды. Biz bәхи хурсан болдук. Шахсан үзем мен неме шунча аз сөзүлдүм икене деп калдым. Көп сөзүлсәм болуптыке, хәле чык тәбрикләттике дидим. Шуның өчен Шавкат ака сезгә рәхмәт, Кадам ТВ'гә рәхмәт. Бүген безнең мана хаталашмасам, мушу Таҗисиман вирустан кийинки Варыс иҗади берләшмәсенең баш кошкан беренче вакыты булыш керек. Сезләрнең көйгенемгә кушалман. Саламатлыгыбыз узак, хаятыбыз хәтирҗәм, балаларыбыз акыллык булсын. Рәхмәт, рәхмәт. Ең асасы мәдә Дилфуза найды бер яхшы бер фикерне ташлап үтте. Мушу өзара Варыс әдәби иҗади берләшмәсенең әгъзаларының, ягъни яш иҗаткарларның өзара мөнәсәбәтендәге сәмимилек токталды. Бу найты мөһим нәрсә, чөнки уның тәфсилатлары берилмәйле, уның сүзмә уны әммиз яхшы билемиз, мушу сәмимилекме өзара найт чоң роль уйнайды. Бер бүтүн әдәбиятның тараҡҡиятында үзү күчле роль бар да буның. Шуңлашка яны бер фикерне тоғры әйттегез Дилфуза, тәнқид әлбәттә булыш керек. Lekin g'arazsiz ilmiy asosda bo'lgan tanqid u faqatla foydali. Chunki tanqid utuq kapalti deydi. Tanqid yo'q yerda taraqqiyot naydi gijingmangadi. Chunki tanqid orqali biz o'zimizning kamchiligini tushunamiz, to'g'ri yo'lga boshlaydi tanqid. Shunlashqa amallarning qo'lida qalam bor, qilib pishib yetilgan qalamni egalari sizlar, shunlashqa adabiy tanqidni rivojlantirish kerak. Shu adabiy tanqid rivojlansa, ijodiyatmi rivojlanadi degan so'z. Yana bir deb ketgan narsa, shu mening endi talabim, iltimosim Varisliklardan. Sizlarning hozir 80% she'riyat, prozig'mi cho'ngroq ko'proq diqqat bölsünlerini sorgan bolaydım. Mesela bana Gülnaz Seydullayevaning prozasıma naiti güçlük. Kalemi resmi pişkan, kesbi yazgıçılardan kam emas prozalarını yazıp atıdı. Başkalardan mı iltimas, prozagıma kichkina ko'ngil bo'lsanglarni so'rayman. Qani William? Ең aytgandek, bizning endi shu asarlarimiz faqatla bir ishki gezit bilan cheklanib qolmadi, albatta. Şu matbuatimizning sardori bo'lgan Uyg'ur ovozi, Aziya bugun gazetlari, ijodkor jurnali, shundaqla rayon nahiyalarda yo'riq ko'rayotgan gazetlarimiz Qaradala Nafasi, mana Sabiram qizimiz shu gazetning ham muxbiri bo'lib ishlaydi. Elevatsiya gazeti,
Ғунчы журналы. Анды яны атап өтідіған журналlarımızdan Türkiye'de nəşr qılınıb atqan İzdiniş jurnalda şu məsuliyyətlik işlerini ipmeyip atqan Murat Orxun qerindişimiz şu varsının əzalarının əsərlərini şu yaxtımı çıxırışqa köp küç saldı, hem yoruq köydü nurgun əsərlə. Şundaqla jurnallarımız İntizar, İhsan, şu jurnallarıma varsa əzalarının əsərləri besilip kevatıdı. Ondan qalsa çətəldi yana Günsel Sənət degan Türkiye'deki jurnalda Türk tiliga tərcüm qılınıb əsərlərimiz yoruq köydü. Belarusiyanın Sazvuçi portalda şundaqlamış varsa ədabi icadi birləşmiş əzalarının şeirleri yoruq köydü. Bir qata Ukrayna mətbuatlarında, Rossiya mətbuatıda, Özbekistan mətbuatlarında bizning əzalarının ki azı tola şeirleri yoruq köydü. Yaxşı, yaxşı. Bu bolsama hem de bizning şu 4 yıl içinde asasen hem de şairning ki yoki yazğıçının ki şu əsər o şundaq bir yerdə bir nəşr qılınsa, yoruq kösə, andan bugünküdek şundaq televideniya arqılıq şundaq tərğib qılınsa, biz üçün aytı bir xoşallıq. Şu fürsətdən paydalanıb Qədəm TV kanalıga şu kanalını işini ipmeyip atkan barlıq qeyrindaşlarımızga Varis Ədabi İcadi Birləşmesi namıdan minnətdarlıq bildirmən. İşlərinizə alğı bası versin. Rahmet, rahmet. Bizning qandaq қолымыздан keldiğin yardımlar bolsa biz hem yardımlaşishga tayyor. Bizning muшу Varis əzalarının arasında samimiylik бар degan fikrni aytishga naq dalil бар. Sebep biz 2007-yılı Cumhuriyet Uyghur Medeniyet Merkezi'nde yaşlar, student yaşlar kengişi bolup bir qancha yıl işleyen. Şu vaqtlarda biz nasibimizde Molcan Toxtaxunov bilan Abduljan Aznabaqiyevsiz qo'shilganda birinchi tunji eserini xatolaşmasam Molcan 2005-yılı Uyghur teatrda kendimki çoğun Cumhuriyet miqyosida 2010-yılı kitabının iti qanaqda Oyga kalbim keng derecede ötküzüp şunu videoları düşürüp taqatqandık. Hem 2008-yılı Abduljan Aznabaqiyevning özüne tug'ilgan jutugi berip biz Qalbim Bahari degan kitapni içilişiga qatnaşqandık. Mana şu vaqtda Abduljan xatolaşmasa 20 yaşta boluşun kerak. Şu Jutun adamları çoğun beşi bilen Abduljan'ı kendimki törgü çıkarıp, çapan kiygizip, şu bir keş davamında şundaq hürmetke igi qığını biz şahsen mağa şundaq bir təsir kösetken. Sebebi o şiirin hazır kitap şiirler toplumun Abduljan öz okusa özüm küldü. Bir şunçak derecede ham boğa yerlerim boğan. Bırak şunu özdüme xalq şenç bağlap. Muşu Abduljan'a çoğun ümit bilen qarap, şunçak hürmet kösetken Abduljan akıldı dep oylayım. Çünkü hazır çıkıvatkan kitaplardaki eserlerini okusanız, şundaqla bu 9 yıl ötті Cumhuriyet miqyasida Jambul Jabayev namıdaki yaş ösmürler kitapxanasida Kazak edebiyatının şair yazgıçlar geldi, Kazak şairler geldi. Çoğun derecede yeni kitabının içilişini tanıştırış merasimi ötті. Hem Abduljan Türkiye'de ötken şu Türk tillik şair yazgıçlarının, yaş şairlarının Cuma'na qatnışıp Uyg'urlar namıdan qatnışıp geldi. Bugünkü günde köp til özünün Uyghur tiliga, özümüzün ana tiliga başqa mı edebiyatlarını, meyli Türk tilik bolsun, meyli Belarus, meyli Rus bolsun, eserlerini Uyghur tiliga tercüm qısa, şundaqla Abduljan'ın eserleri ve bizning bir qancha qizlarning, jigitlarning eserleri şu Belarus, Kazak tillarga tercüm qılınatıdı. Tercüme bu nahayeti çoğun yaxshi imkoniyat berdigan usul. Şu tercüme arqılıq bizning yaşlarning eserleri jıraq yaqin chet ellerden tonulup deb oylayman. Şunun üçün şu işençini ümit bilen qaravatqan Abduljan bilan Moljanga şundaqla şöhret bilen qo'ldaşıksız to'xtalg'im keldi. Qayerda bo'lmaydi jigitlarning o'rni bo'laq-ku baribirmi. Bu kelajak shu jigitlarga bog'liq bizning jigitlarning tili shundaq oddiy. Mana Shuhratning qo'ldaşning she'rlarini o'qisak tili shundaq oddiy, xalqqa yaqin. Mana Ila Baxtiya o'xshash xalq shoirlariga aylanishinglarga ishonchim komil. Shuning uchun bizning bu she'r yezish faqat qanday desam bo'ldi, havas ritida. Sababi Abduljan aytib o'tgandek hammamizning o'zimizning asosiy ishlarimiz bor. Biroq shu ishlarga qaramay
Muşu жүрегіміздің çıkıp atқан хахишimiz, muşu ilhamımız, muşu özümüzдің халқымызға болған muhabbetimizni izhar qilish bizning mush qalam orqali, she'r bo'lsin, hikoya orqali bo'lsin, amalga oshyapti. Shuning uchun mushu muhabbetinglar doim tashlaversin qalamdoshlar. Doim biz sizlarning xo'shaliklaringlarda xalq bilan bo'lishga Xudoyim nasib qilsin. Qadam TV telekanaliga uzoq umr tilayman. Mushu bizning madaniyatimizni, xalqimizni har taraflama dünya miqyosida to'ntishga buyursun. Rahmat. Rahmat, durustan qıldınız. Dilfoza nayt durus ettiniz. Şu ahırkı yıllarda Ukrayna'da davasıyla, Belarusiyada, Özbekistan'da, Rossiyada, Kırgızistan'da, Türkiye'de sizlerin eserlerinle her xil axbarat vasitleri yoruq köydü. Bunun ürkülük siz degендeki fakat özünül emas, belki eseri arkalık bütün Uygur halkını, Uygur halkı vakaleten Uygur'un medeniyetini, Uygur'un edebiyatını başkaları tonuttu degen gapte. Mana bu işini bunu degen texma rivojlandırış gerek. Mümkün kadar başka milletlerin, başka devletlerdeki şair yazgıçılar bilen tanışıp, şular bilen fikir almashtırış, bu tecrübe almashtırış degендek ularning eserlerini Uygur tiliga tercüme qilib, Uygurchani ularning tillariga tercüme qilib besanlar texmi yaxshi bo'ladi. Qani marhamat. Aydım. Мен мушу варыс топыға қошылғандан бері өзімні бір башқы қыр сырын тонышқы башылдым деп италаймы. Сәбәби бұл топқа қошылғандан кейін мен өзімге дост, қайрындашланы көп таптым. Бә шындақла варысның инақлығыға көз тәгмісін, барлығымыздың ұтықлары көпейівесін. Әлбәтті варыс құрылғандан кейін көп ішлаға аралаштық, көп қоллығычыла болды бізні. Варысның әзаларыны азыр көп елі тониды. Варысның ұқтығы Uyghur милletінің ұқтығы деп есаплаймы. Бүгінгі мана мұшу фестивалінің үйіштұршыда менің вәтінім Қазақстан намлық варысының әзаларыны ені бір қайтым тонты деп ойлаймы. Мұшу барлық Қадам телеканалының әзаларға көп рәхмет. Шәвкәт әке сізгім рәхмет. Біздің қыз жігітлеріміздің сөздер білән езілған азырқы яғни хит нақшылада қоймыз ғой. Аминбап айланған нақшыларымыз интайын көп. Мен өзім бұл топта бейт yazымы. Бейт білән қыз білән жігітнің бір-бір болған мұхаббетini izharlashni intayin yaxshi ko'raman. Va hazil tarafdimi yazımı. Şu bарлығына көп рәхмет. Yaxshi. Hazır yaxshi bir xabarim var meniki. Xabarim var emas, bu yerda anglab yuribamiz. Mushu yosh ijrochilar, naqshchilar bilan Varis Adabiy birlashmasining a'zolari yaqindan hamkorlashib, yangi naqshlarni ijod qilyapti. Sizlarning so'zingizlarga yozilgan. Bu haqda bir tafsiliy aytib berdiganlar bormi? Albatta, baya Abdulcan qarindishimiz aytgandek, yosh shoirlarning Varis ijodiy birlashmasining aralashmaydigan yeri yo'q. Haqiqatan biz 2013-yili shu kompozitorlar, metn yozuvchi shoirlar, shundaqla umuman adabiyot, san'at sohasida yurgan hammasi birikib shu naqshi san'atimiz kelajakda qanday rejalaymiz, bu san'atning taraqqiyotida qanday ulush qo'shimiz deb cho'ng bir yig'in o'tkazgan. Shu vaqtda Varis ijodi Parvoz ijrochilar birlashmasining yinda metn yozuvchi shoirlar sifatida tirkaldik. Dastlabda Abduljan Shikla bo'lgandik. Undan keyin bizning u yerda sepimiz ko'payishga boshladi. Bugungi kunlikda Albina Amatovaning shoira qiz do'stimizning she'rlariga naqsh yozib kelyotdi. Sabiram Anvarovaning she'rlariga naqsh yozib kelyotdi. Umuman 2013-yildan buyoq Parvoz ijrochilar birlashmasi qurilgandan beri san'atimiz xeyla qilib tushdi deb o'ylaymiz. Bugungi kunlikda men shular bilan hamkorlik ishlash jarayonida 70 ga yaqin naqsh yozibman. Barakalloh. Endi qani. Assalomu alaykum adabiyot muxlislari. Başta bunu akadlarım aytgandek Varis Adabiy ijodiy birlashmasi intayin inaq. Men shaxsan o'zim bu topga qanday keldim deganda, mening she'rlarim yangidan tor betlarda yo'q ko'rib, gazet betlarga chiqqan paytda Abduljan aka men internetdan tepib elib, singlim, shundaq bizning bir yazdigan yoshlarımızın qatori qo'shilib, sizni topimiz qo'shib qo'ysak dedi WhatsApp'dagi topga. Shu top qo'shilib keyin barlig'imizning 5 qo'shilib
мушундак бир бирлешме курайлы деген ниетке келдик. Мана 4 жыл болупту бул бирлешменин курулганга. Мошу бирлешмеге келип, мошу 4 жылдын ичинде менин 18 жаш вактымда келгенде едим бул бирлешмеге. Шу вактыда менин Хамиланың спонсорлыгыда, Акчананың спонсорлыгыда дәслепки тунчу китабым yoruk көди. Варсының аркысында yoruk көди. Мана азыр өзүм 23 жашка кирдим, 4 жыл болду. Мошу 4 жылдын ичинде мошу ак хәдләремден билмегенимни өгүнүп, әдәбият мейданында пишип киятабыз. Hazır Vars Edebi Birleşmesi'nin terkibinde aldı 40 yaştan aşkanlar bolsa, en kiçigi monu şu men qatarlıq 20'den aşkan yaşlar. Biz bunun bilen toxtap qalmaymiz. Bizning aldiki maqsadimiz Vars Edebi Birleşmesi'nin terkibini texmi köpeytiş. Biz oxşaş edebiyatga qiziqadigan, qo'li qalam olgan yoshlarni qo'llab-quvvatlab, shularni o'zimizning qatoriga qo'shish niyatimiz bor, maqsadimiz bor. Rahmat. Var mı gap? Yok mu? Allah olsa hürmetlik inallah, sanallah milli edebiyatımızın keleceği mandaq bir teklif sizlerge. Mana Xudayım bursa 21. yılını uzutuvatımız, 22. yılını karşı eriş harpısı turumuz. Moşu 22. yılı yana moşunun qo'xshash mana bunu festivalde to'g'riliq paran qilsak, hozir shu ijtimoiy to'rlar orqali hozir sizlarning muxlislaringlar 2-3 esi ko'payib ketdi. Onun yozilgan kommentariy u bo'ladi, ijtimoiy to'rlarda o'zinglar bilsizlar, bu texi bu bag'an siri yana ko'paydigan gap muxlislaringlarning. Shunlashqa shundaq festivallarni har yili o'tkazib tursanglar, tursak deb taklif bermoqchiman. Masalan, keyingi 22-yili o'zinglar bir yig'ilib, maslahat qilib, nimaga beg'ishlab, masalan, Bulal Nazım'a beg'ishlab, bo'lmasa Alisher Navoiyga beg'ishlab, bo'lmasa bir sanaga beg'ishlab, yana o'tkazaylik har yili, ama Qadam TV telekanali sizlarni qo'llashga tayyor. Nihoyatda yaxshi fikrga Shavkat aka, biz hozir buni oldida bir qor qalamdoshlar bilan maslahatlashib, shunday o'zimiz bir taklif bermoqchi edik. Hamda shu oldimizga kelayotgan 8 mart xalqaro analar, xonım qizlar kuni munosabati bilan hammamiz endi anadan tug'ildik-ku. To'g'ri. Kim bo'lsin, payg'ambar bo'lsin, hammasi anadan tug'ilgan. Shunga hammamizning ijodida ana mavzusi bo'lakcha o'rin olgan. Shuning nisbatan biz shu 8 martga shunday bir yana bir mana bir ishcharni o'tkazsak degan taklifni. Nayt durus qo'llaymiz. Uning qanday shaklda uni o'zimiz yana bir o'tirib maslahat qilamiz o'z oldimizga. Bugungi mazmunliq suhbatinglar uchun sizlarga cho'ng rahmat. Ilohim qalaminglarning siyosiy qurimisin, talantinglar o'saversin, ijodinglar gullaversin. Bunun uchun sizlarga eng asosiy salomatlik tilaymiz. Endi oxirida aytarimiz, mana shoir akamiz Jamshid Ro'zaxonovning bir yaxshi gapi bor, bir she'rda o'qiganman. Oltinni tezak qilib ko'rsatadigan xalq, tezakni oltin qilib kesadigan xalq deb. Shunlashqa aziz tomoshabinlar, garchi o'zimizning kelajagi, millatimiz taraqqiyoti, milliy madaniyatimizning gullanishi, uning ichida adabiyotimizning ro'naq tepishi uchun faqat ijodkorlar emas, ijodkorning asarini o'qiydigan xalq bo'lsa, bular o'sidi, gullaydi. Shunlashqa iltimos aldığınlarga yigitlarning, qizlarning kitoblari kelganda birer kunlik o'yin tomoshamizning bir yoqqa qo'yib, jiq bo'lsa 1000 tanga, 1,5 tanga bir kitob epasanglar, mushlarni qo'llab quvvatlagan bo'lamiz. Shunlashqa sizlarning qulg'inglarga oltin sirg'a, chunki mushlarning o'sib yetilishi faqat o'ziga emas, yoki bular g'amxo'rlik qilayotgan shaxslarga emas, eng asosiy sizlar o'qirmanlarga bog'liq. Diqqatingizga rahmat. Yenib ko'rishguncha sog' salomat bo'laylik.